Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya Darkar somni pelikala chung khan Mizoram COVID-19 shikai somkwa pakwa muchu ani Central way me shuai tu ten karkal ta indini tlailama kolasib le chevel khu achian na thleng huna antlo chuak Lieutenant General Manoj Pandey choram chunga sipai hotulu Chief of Indian Army Tharatan ruat ani Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa chuan Nimin Khan cabinet thar tur duanga thunei tu te soidanin minister thar som pasari laklu anni Tukina COVID-19 tin munche thar barami somko pako in COVID rian kai ti mu chu ani a red test atanga mu chu somko pariatan oma thruneta pakhat mu chu ani bok sample test zong zat sangkhat za somsari pariat zinga zas pariat point pali bial an positive ani tundin huna shikai to zong zat hi nuai ni sing ni sangruk zani somsari pakhatani a nuai ni sing ni sanga somni enkol damani to a enkol lai mek zanga songa pakua omin mi zaruk somko paninan thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu cho to zati zani parukani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to zathi somruk pani anga chut ani Health Minister Dr. Alal Thanglina Nimin Khan Zoram Medical College Falcon to in Masona Rural Thomek Chang Shanga ena Nimin veka help mela sil suka honna thu sen Health Minister chuan ZMCT lena tur hmulang na kalpui me kani atia PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission noya khumsomnga omna critical care block siam ani tur thua soya champhai hetiang bok hi da ani tur thua soi bokani silsuka damdo in cheng viable chani senga sakchu relo te zo felani tur thu soin silsuk PHC noya subcenter pathum lamchip samlu khaile sumsui te chu health and wellness center hlan kai ni thule Mizoram chunga Health Subcenter le PHC zongzong te chu Health and Wellness Center hlan kai vek ani tur thu soya thoktu te indelona phushu turin tran an la reng ti asoi bok ani Union Health Ministry board se ni minatang khan ram chunga Ayushman Bharat Health and Wellness Center noi khat chunga block level health mela tranani a he health mela hi state and territories te ba ka akai noi Ministry Women and Child Development Information and Broadcasting Panchayati Raj Ayush le Education Ministry te na board sayani Mizoram po niminatang khan health mela hi RD block shanga manani a National Health Mission maiba ka Education Department DIPR Women and Child Development Rural Development Sport and Youth Affairs Ayush Food Safety Urban Development and Poverty Alleviation le Art and Culture Department Tang Hovin Shisel na kut pui health mela hian board saya Mizoram chunga RD block somhi paruka Mela hi nei drodwa manani a Ministry of Health and Family Welfare dudan angin nimina tanga ni somhi pokin kara RD block shang te hian an mangdon ani Central way me shuai tu ten karkal ta in rin tlailama kolasib le chevel khuwa chiat na thleng muna antlo chuaka karkal ta in rin tlailam dar ni le dar thum le chan ve in kar thlipui tlein kolasib le chevel veng le khothen khata chen na in biak in le ran in ati chiat te chu Central way president Pualal ngeta hovin Central way me shuai tu nge moza te chona muna kalin an tloa way men hatang thingpui lumna tan poisa fai cheng sang thum thau an hlan bokani Central way me shuai tu te hi kolasib sub headquarters president Put Thomas Dilal England le thopui ten lodong songim chiat na thlen na te amun ngeya shuai kwal vekin thil thlen dan te an shilfi ani kolasib reng te kona tanga barbi lampan na konga khoma salam in zani samthum vel omna pang balkon chu he chena tur na sa berni in za somni puruk zet ti che in lo zui tlak to mi lo in chia hi in somni pasari vela omani meiduma in som che in lo tlak lo in palia oma barabi nota in som pakhat che in lo tlak lo in palia oma barabi sauta in som pasari che in lo tlak lo panhi om vele boka rengte kona in pariat chia in pali lo tlak lo vinna oma new builum khuwa in palia in panhi lo tlak lo vinna om bokani heng khote ba ka hian kolsip khosung veng shanga chena in le veng dang thil dang ti chiat anei boka kolosip mar venga in som saidena in ruk khongpuilama in li le kolosip veng thara in li ati chebok ani Central Rema Shuai du ten an thil mu bozu nan nimin chanu dar thum khan emergency meeting an ko ngala china tok te chomdol zel dan tur an rel ani Thathar ninga Mara Autonomous District Council MADC in thanna chu tumte in hu do na hun to pa mi pakhatai hnuk do ka ti hian MADC in thanna candidate ding tlang tur mi somret panga anom ta ani MADC in than turata na nomination file te in nu do na hun hi nimin chanudar thum khana to pa si ha iswana dintum independent candidate Putlan Zara Shanglong chi ai hnuk dok ani ti hian MNF party chon bill somni panga
an chu kim vek dona bial zong chu kim om chunan ni a BJP in bial somni panga somni pali ain sin somni pathum ZPM in bial riap independent panga anom don bok ani tuna candidate ti swata ka hian si ha iswan bial le siata bial ate candidate pani ve cha omin anin malbei dona abak chu mi pathum le pali ve kan ni kan correspondent soidanin in than boru ken mi pui mi miril ru alu atana in than na fil file thiang hlimom theinan official le MPF ten tran an la chomek bok MADC in than na nei tura an party tana campaign turin voinhen MNF president chief minister puzaram thanga chon si ha district pandona puzaram thanga ni min khan longklai tlo in ario pagi atangin mi pui ma thuwa soya hun harsa pathian in MNF party chu rorel turina ruata harsa na an to chu pathian in entir du an nei wangani atia chief minister chuan MNF party sarkar hnoya COVID-19 ma chhonani a vokpul hria lenga Burma boya wangin ral tan tam tak Mizorama an luta hun harsa tak ma chhonin pathian hroina wang liawin paltlang chhome kani atia mi then khaten hun harsa MNF party in rorana achang chu an chia anglek lek ka soi anom ti soi langin heng hun harsa hian pathian chon entir don neya chulam chumi puiten an thlir thiam atula hun khirle harsa apo MNF sarkar chuan masona na thokin thona blovin malama panjel zo kani ati puzaram thanga chon SEDP noya chung ko singru ko tanga sing sari vel hna abultan nan cheng singa theu sem an don ti soya assembly bill tena chung ko sang khazanga ai tlem lovin an dong don ani ati Intact Mizoram chapter chuan Nimin Khan World Heritage Day Aizawl kapa an manga komin thu pui Heritage and Climate chungchang Soin State Convener pupi rohming thanga chuan pi pusul hnu le ramro hlu le namro te choisan jela hum hal ta poimo thu soi heni pola lemjek in ti sekna result chu eblin samni pani art day semturat ini a kovel thang tho jela sigle sa danglam chaklu tuk to a hemi konga mi puite na sale zola shilchena nei tama poimo thu member te chon war takin an soi ani namro trong chi sang le lam le zaite po chomnun zela poimo thu soilan ani bok World Heritage Day hi UNESCO in sangka go samle pathuma tang to a man tran ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Lieutenant General Manoj Pandey choram chunga sipai ho tulu Chief of Indian Army Tharatan ruat ani Lieutenant General Pandey hi Army Chief samni pakona turni im Engineer Koratanga Army Chief ni thei ma saberani a tun thani samthuma chol tur Chief of Army Staff Nilai General Manoj Mukund Naravani athak don ani Lieutenant General Pandey National Defence Academy atanga injir chokani a December sangkas go samre pani khan sipai noya engineer kora alut ani Tamil Nadu mi national table tennis player Dindayalan Vishu achoni min khan Meghalaya achon nalir thai che sola athia kumsom pareta upa ani Dina Dayalan hi Shillong Senior National Table Tennis Championship voi samre pathumna tel turani a player dang pathumnan Guwahati airport atanga Shillong pana antlan line Shangbangla riboya an che solani Prime Minister Narendra Modi chon Vishu Dindayalan chu table tennis player dangte point an ngai sanani thu soina thi chu poyati thu soi ani Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin point table tennis khel thiam malam hun eng tak nei Dina Dayalan chu awi thu soin achung te hne tor puin a hlana cheng noi somaral ani tur thu soi bokani Senior National Table Tennis Championship voi samre pathumna hi Shillonga North Eastern Hill University campus a Sai Center Nimin Khan hon ani Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa chon Nimin Khan cabinet thar tura puanga Thunai tu te soidani minister thar som pasari laklu anni minister tana laklu zinga hian cabinet minister hlui engmozat antel line cabinet masa minister poimo engmozat antel lo thunga Mahinda Rajapaksa chu prime minister lani zui zelma se cabinet thara hin Rajapaksa chungte tuma antel lo wani Sri Lanka sarkar cabinet minister nilai te anban vek nuwa president Gotabaya Rajapaksa chuan tun thanili khan minister pali arwat bel ani Chanchinthar chati top na tlang pui Darkar somni pelkala chung khan Mizoram COVID-19 trikai somko pakwa mu chu ani Central OMS ruai tu ten karkal ta edini tlailama kolasi ble che vel khu a chena thleng amuna antlo chuak Lieutenant General Manoj Pandey choram chunga sipai ho tulu Chief of Indian Army Tharatan ruat ani Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa Nimin Khan cabinet thar tura duanga thunai tu te soidanin minister thar som pasari laklu ani Stizong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani